na khensa ku va mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. La ku khumba mhaka yin'wanyana leyiwani vo sesi wa mina mi ni yingisela, vo buti wa mina mi ni yingisela. Ri dyela hi rona ri endlaku ku vanhu van'wani hi hetelela hi khoma hi mavabyi yo hambanahambana. La a ni vulavuli hi mavabyi ya vo HIV and AIDS, la ni vulavula hi mavabyi lama munhu a nge ni na xinyama ni na bata. Swilo leswiya swi ta hi tindlela leti vanhu va karhi mi ni yingisela kahle. I kuma ku i ri ntombi i famba i ku ya ku ti hungaseleni na van'wanyana vanhwanyanakuloni, kumbe i ri jaha i ku ya ku ti hungaseleni na majahakuloni ku va ku nwiwa swinwiwa swo karhi, kumbe i ti humesa hi ya ka leswi va ri swatini swo travel-a kwihi. Ivi loko fika le i hlangana na munhu wo karhi, munhu loyi hlanganaka na yena le a nga weli kona ka vanhu lava yi kata na vona. Ivi loko mi fika le munhu loyi a fika ku gangisa a kuma mambirhi manharhu, ivi i pfumela. Ivi loko i pfumela ivi siku rero ku vheta ku khiwa miroho. A na swa ha fani na khale vanhu a ku hayi yimanyana ni ta ku hlamula a ku pandzisanyana nhloko vo ma 1 month or 3 days or wait. Ivi i fika yi wela hi nhloko ivi i kha miroho na munhu yaloye. There is other people lava va sacrifice-aku ku hi ku kha miroho na vanhu ku swilo swa vona swi kota ku famba kahle. I kuma ku loko va fika laha ku nwiwaka swinwiwa swo karhi va va ri na ximitswana lexiya loko a fika a vulavula ivi wena i wela hi nhloko a fika a ya kha miroho na wena ka B&B or guest house or a famba na wena ron'wini or ka yindlu ya yena. Ivi a fika a teka nyuku luwa wa wena, a teka moya luwa wa wena, loko ni swi hlanganile i ku hlanganisa tingati. Ivi i kuma ku loko a hlanganise tingati i kuma ku swilo swa wena a vuton'wini n'wana mhani a swa ha fambi. Loko i ri munhu wa xinuna i lava ntirho i kuma ku ntirho a wu kumi, loko i ri munhu wa xisati i lava ntirho swi va tano. Van'wanyana mi kuma ku na vukati mo fika mi kufumeta kunene mi hindza. Van'wanyana na vavasati loko mi teka vavasati wo fika a tshama 2 months ivi a hindza because of what mi hlanganise tingati na vanhu lava sacrifice-aku hi tingati ta vanhu, lava rifumo ra vona va ri endlaku ku ri kota ku kula hikuva va hlanganise tingati na vanhu. Vo sweswi mi nge ni tsutsumela ka leyi mi kuma ku mi ya a guest house mi famba na munhu tanihileswi ni vulaka munhu yaloye a mi n'wi tivi total, a mo famba mi n'wi laha mi nge n'wi kumi. Ivi mi kha miroho a kha a tirhisa jasi ra mukon'wana na n'wina vo sweswi. Ivi loko a heta a ya hlamba, loko a hlamba kwala guest house or kwala hotela kwala ron'wini i ta fika a teka mati lama a mi hlamba hi wona kumbe a chela ka xixo karhi wena yi nga swi vonangi, ivi a yisa kwale a yisa kona kumbe a fika a endla swilo swi endlaka swona ku tihlahla ta wena se swin'wana mhani ti ya ka yena hinkwato. Loko ku ri munhu wa xisati luya i ta fika a kha miroho na wena buti n'wana mhani, ivi loko a heta ku kha miroho la i ta teka chukele leriya ra wena mi ta ni twisisa vo buti a ri bohela ka something a ri tumbeta ku hembela ku ni chele laha a dustbinini. Van'wana va ta va chele xihambulukelweni kasi hayi i teke a tumbeta ivi a famba na swo swilo leswi a ya a sacrifice yini hi chukele ra wena. I kuma ku n'wana mhani loko i lava ntirho i lava yini swilo swa vutomi swi nga fambi kahle ma vona. Se vana ni be careful hi swilo leswiwani ma ni twisa. Nkama mo tarisa ni vula ni ku a ni lava ku ta ku vanhu va ku ni ti endla n'anga kumbe ni ti endla mporofita or ni ti endla sangoma, no a ni yena walowo and a ni n'anga a ni mporofita ni sangoma, ni munhu njhe. Loko i lava something ku okay n'wana mhani ni nga swi sivela njhani swilo leswiwani before ni ya ku nweni kumbe ni ya ku hungaseni na van'wana hi ku munhu wa bayiziseka kwalaho ku fambeni. Inbox ta ku hlamula. Thank you.